Got no butler, got no maid. Nalazimo se u Ksetu. Svako toliko ovaj stage kluba studenata elektrotehnike pretvara se u daske koje život znače za najmlađu Ksetovu sekciju, dramsku sekciju. S nama je Marino, glumac, redatelj i student fakulteta strojarstva i brodogradnje koji će nam reći nešto više o radu ove kazališne družine. Bok. Dakle, kada je osnovana dramska sekcija Kseta, koliko imate članova i koja su sve zaduženja? Dramska sekcija je osnovana 2009. godine. Ima nas oko 20, što aktivnih, što manje aktivnih, a zaduženja su u principu dovoditi gostovanja i organizirati vlastite predstave kao i večer poezije. Evo recimo predstava oko koje stariji članovi bruje je Ne mreš pobjeći od nedjelje. Ja nisam vidio tu predstavu, ali stariji članovi i ljudi koji ovako znam sa strane pričaju da je jako dobra i planira se ponovno izvesti u novom sastavu, a od naših aktualnijih stvari, evo recimo prošle sezone smo radili Tajkune Mire Gavrana i premijera je bila krcata, došao je sam gospodin Gavran i ne znam, kritike su bile veličanstvene. Što radi sekcija? Što radi sekcija? Dakle, uz predstave i uz radionice imate još jedan projekt koji održavate na redovitoj bazi. Zove se Stiholoporter. Možeš li nam reći nešto više o tome? Stiholoporter je večer poezije koja se zapravo dosta često dešava, otprilike u nekakvim pravilnim razmacima 1 na 2 mjeseca. Nekad su tematski, nekad nisu. U principu radi se o tome da i naši članovi, a naravno mogu i gosti i članovi drugih sekcija izvoditi pjesme, bilo autorske, bilo od poznatih ili manje poznatih pjesnika, objavljene, to će reći, i specifično je za Stiholoporter što postoji kao natječaj za odabir najbolje pjesme i kad naši, ćemo reći, posjetitelji, pjesnici, amateri šalju svoje uratke i među njima mi biramo najbolja 3, za što oni dobe cugu, naravno. I Simboličnu nagradu. Simboličnu nagradu. Pivo. Ok, na vašim stranicama piše da ako osoba ne želi potražiti psihološku pomoć, da se može učlaniti u dramsku sekciju Kseta. Što to znači? Kakav je onda prosječan profil jednog vašeg člana? Prosječan profil je ekstrovert, introvert sa psihološkim smetnjama, ali prednost je što mi sve to rješavamo na, kao što si ti rekla, daskama koje život znače, umjesto da koljemo okolo po cesti. Šutamo golubove i slično. Družili se članovi dramske sekcije u slobodno vrijeme i što radite? Družimo se. Ne mogu! Kaj da nastavim, čovječe? Da, može, ok. Družimo se, naravno. Imamo ispijanje kava, ksetovskih, veoma dobro. Probali ga. I u principu hengamo okolo tako malo, raspravljamo o budućim angažmanima, projektima i slično, a imamo i ovako malo više opuštajuće sadržaje, kao na primjer gađanje balonima. Tako uveli smo službeni event Water Balloon Schnitt, gdje to je u principu neki hibrid Capture the Flag i nečeg drugog graničara. I u principu gađamo se balonima i poslije jedemo lubenice, a i inače se zalijevamo vodom, ali to je čisto ovako, kad se neko ne opere. Jesi li stekao nove prijatelje radom u dramskoj sekciji? Mada prijatelje, braću, ej. Što se tiče nekakvih planova za budućnost i projekata koje planirate na jesen, možeš li nam nešto o tome? Mogu. Dakle, planiramo gostovanja, znači sve u više manje, recimo samo da je receptura provjerena, tak da pali. Mislimo dovesti gostovanja, trenutačno smo u pregovorima sa mlađim Kerekešom, on je sad krenuo sa monodramom, turneju okolo, pa čuli smo da je dosta uspješno, ja bio.
na premijeri Zvao nas čovek. To planiramo vlastite prvi puta u povijesti historije. U Ksetu planiramo izvesti autorska djela, pišemo nas trojica, 2 komedije i dramu, tako da se to sprema i malo mislimo poboljšati suradnju sa videosekcijom, napraviti pokoji film.